الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون في هذه الساعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kataw-tay manguran na mga agama Islam, alhamdulillah, biyayaon yari na isab kita niyo nakapagbaymata haamuin TV ini. Adela sa mapiyaon na subatan nato pangadjian sing kita niyo. Kiyawa na to din ang mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba niya. Latun na marikato taniyo. In maudo ini, subbat na sinamuin, nakaunayan to din ang mga pamando sin Rasul sallam. Tagnaan ta maudo amuin, fi ita'ami ta'am, wa ifsha'is salam, wa qiyamil layl. In maudo sin hadis ini, manunjuki sin pagpakaon sing kakaon. Ima na niya amuin darangkaw, amuin magpajamo ha mga kataw-tay manguran mo biyayan. Bakang kaw maikot ha amuin rizki sin Allah Ta'ala kay mo biyayan. Uno naman inamuin karayawan, amuin biyabayita katutan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kadua niya amuin uno ing karayawan sin magpasaplag kita sin salam. Hawno kita damateng atawa ka ipagbakta ing kataw-tay manguran tabihayan na suweta silang salaman. Mamung kita sin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uno ing karayawan niya amuin biyabayita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namikyan ini katunya qiyamul layl. Tinya uno ing karayawan sin magsunnat kita hatungan dum atawa ka tiap-tiap dum biyayan. Den ha mga sunnat tahajjud biyayan. Na dihay ini mga kataw-tay manguran na mga agama Islam, biyabayita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutaniyo. In sanad sin hadis ini hi Abu Hurairah radhiyallahu an. Piyamong niya. In agi niya, piyamong ko ya Rasulullah. Inni idha ra'aytuka tabat nafsi wa qurrata aynay. Ambi'ni an kulli syai'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Fakultu akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannata. Qala أطعم الطعام وأفس السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Langi Abu Hurairah tiyawag niya, Ya Rasulullah,
Sa banaltud ka ko ini, apabila kakitanta ko ya Rasulullah, na lando demayo in amo in ginawabarangko ataw kasaman niya nga kutud biyayan. Iban, damikyan in amo in pangatod ko biyayan. Nadena sa papiyaon ya Rasulullah, bayta iba ko sin uno-uno biyayan. Bayta ko sin katan sin uno-uno. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, kullu shay'in khulika minal ma. Katan lang niya uno-uno. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah. Ingkatan uno-uno lang niya, piapanjari sin Allah Ta'ala den hatubig. Piapanjari sin Allah Ta'ala den hatubig. Inagi kong bayta ko sin uno-uno. Apabila mahinang ko yaun, ikasod ko pa surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadena sa papyaon, biyabaytaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi niya. At'imit ta'am. Magpakaon ko sing kakaon. Magpakaon ko sing kakaon doon ha mga tao amo in barhagyat ataw ka mga tao amo in hihapdi. Ima na niya, naraak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inadi si 5 bayhakan Abu Hurairah sa kawa, in mantok niya na sapla kakatan umat niya. Ima na niya, ayaw kita magmaikot, suway darang kita amo in magpadamu, ataw ka magsadaka, hakataw tayo manguranta, amo in barhagyat sila. Ayaw kita magmaikot. Sila bilabihan din na amo in riski tabiayan, na suway kita amo in magpangdihil ha mga kataw tayo manguranta biayan. Ong kita tatay mangudahi hapdi siya, pagsano tayo to, tinaong katubihan lang, tayo labi-labihan din na amuin kalagyan tabiayan. Nabisan dakwang pila biayan, sadakanta siya, ba't siya makakaon? Demikian ini kadua da akan kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsi salam, pasaplag in salam, ya Aba Hurairah. Ipapasaplag kaniya in salam, hasupaya amuin lemanu impangatayan ni hakataw tayo manguran niya. Sabab, bang sialam ta intay mangudta namong kita sin assalamu alaikum, na impagpamong ta sin assalam ya to hatay mangudta biyayan, in kasalamatan niya kay mo, in peace ya kay mo. Ima na niya, di tanasiya kagawsan tipuon, di tanasiya kagawsan limutan, di tanasiya kagawsan pitnahan, di ta siya kagawsan sin uno-uno amo impikilan, amo in ikakangihatay mangudta sabab, amo in nasalamat ta siya, ha amo in pakaragyaan sin Allah Ta'ala. Ini katunya wasilil arham. Subata in kasilasa mo ha mga kakampungan mo biyayan. Ipasumpat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasilasa ha mga katawtay manguran tabiayan. Haday na sa papiaon, apabila masubbat ta in kasilasa hatay mangudta, subbatan sin Allah Ta'ala in kasilasa kato. Sabang manguturi kita, sin kasilasa ta hatay mangudta, uturan sin Allah Ta'ala in kasilasa
kato biyayan. Napabila mautod in kasilasa rahma den Allah Ta'ala hamano siya na imano siya yaon lamud na siya din ang mga mano siya malaon matrudun an rahmatillah. Al-iyadu billah. Demikian ini kaupat lon sallam wasalli bin nasi wasalli bil laili wan nasu niyam. Pagsambayang kau halom sinduman atau katungan dumbiyayan amo insabo na tutugim mga tao biyayan. Apabila mahinang tayaon amon ita'amu ta'am iban ibsa'us salam iban silatul rahim iban as-salatu bil-lail nalon sin Rasulullah tadkhulul jannata bisalamin maka sadko ha surga sin Allah Ta'ala sa gihatra. Na dahil sabab yaong katao tayo manguran na mo agama Islam. Inamuin pagpakaun ha kakaunian pagmura pegian na dakula to din karayawan niya. Kuyagan intay mangud mo. Hasa mabansin amo impya kaon mo siya atau ka-invite mo siya magkaon biyayan. Kaya tampanan mo amo inhapdi niya. Amo insibit amo inkya na naman niya. Na di na sabab to na kuyagan siya. Na apabila kuyagan yung pagkahitamano siya kato na labi luba in kuyag sinallahu ta'ala kato biyayan. Na apabila in Allah Ta'ala kuyagan si sing kakahinang si maipon niya. Na tanto to din ipon niya yun, kalasahan niya. Demikian yan amuin, sumumpat kita sing kasilasa biyayan. Ha? Kakampungan ta atau katay mangud ta biyayan. Dakula to din amuin karayawang biyayan. Man wasala wasalahu Allah wa man qata'a qata'ahu Allah. Hisyo imano siya amo in manubati siya sing kasilasa niya kakampungan niya katay manguran niya subatan sin Allah Ta'ala in kasilasa kanya. Hisyo si imano siya manguturi siya hakasilasa niya hatay mangut niya uturan sin Allah Ta'ala in kasilasa mong kanya. Adin na sabab yaon kataw tayo manguran na mo agama Islam. Mabaya kita. Amuin, subatan sin Allah Ta'ala in kasilasa din kanya mong kato, suweta subatan in kasilasa mong patay mangudtabiyaya. Bisan uno ingisin pangadatan sintay mangudta, ayaw ta uturan ng kasila sa tabong kaniya be. Arakala mahinang kita suntuan niya, hasusungon, magtobat siya, magpinda siya, sumingod sing kakahinang taamo in karayawan niya. Bang hinangan ko sin tao atawa katay mangun mo simbakan marayaw. Ayaw ko mamahus kaniya simbakan marayaw. Sabar kaw, iban, subata, in kasilasa, sabab hayaon, na amuyad ti makapung, sinamo ingising kaonan niya kayo mo biya, magpinda siya, ibang mahinang siya, amo ilundang panon mo siya biya. Sa imbiyat to, mayroon makadawat simbiyat to. Buat malengkan amura in mga mano siya, amo in, sampurna in sabar nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila imano siya, sampurna in sabar niya, fa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya imakakawa sing kasanyangan iban paruntungan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuya uni makna sin ayatan sin Allah ta'ala fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha
illa dhu hadhin adhim. Apabila into yaw natin yan, nagmangi katubiyayan. Wala mo singuranin amo ingin niya, wala ko na maus mong kaniya singin niya biyayan. Hasusungon waktu. Hinangan sinallahu ta'ala in pangatayan niya, baliskatan sinallahu ta'ala in astol niya, sila sa biyayan. Masampay mahinang mo siya lundang panumbihan. Lain yan mga katawtay manguran na to, di na tumadohat imbiyayan. Subay ya kato in iman makusog, iban sabar makusog biyayan. Di kita makagaws. Bisang panhisyo in kimontra kato biyayan nato, ubusan ta na magnapakakanayin uno-uno amo in kingatan tayaon ataw kapangal tatayaon na di mura malut in pangatayan si manusia. Buat malingkan tupot Allah Ta'ala in makalut in pangatayan si manusia. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim. Bangkolong niya, igasto mo na ingkatan pangal tahababo sing gumiin. Amo in all manusia nagkakalo, imaksurong biyayan, hati niya, supaya makabalik yung pagkasilasan nila niyaon, na maallafta bayna qulubi, di mo kagosan niya Muhammad, amo in makapagsuma in pangatayan si manusia, buat malingkan Allah Ta'ala sa zain makagaws. Nahindong kita sin Allah Ta'ala. Amuin, mga tao amuin, bakal marayaw in kakahinang katubiyayan. Ayaw kita mamaus kanila, hati nahinangan ta silan sin amuin bakal marayaw. Upama niya. On mga manusia, amon hinang ila kay mo biyayan, hati ni amo ilimutan ko sa pitnahan ko sa biyayan. Wusaon nakabayta kay mo lang mo, ikaw lang lilimot ko sa si mga tao yaong biyayan. Nasabar ka. Ayaw ko mamaus ka nila sinamuing kakahinang nila niyaong kayo. Apabila di ko mamaus ka nila sin kakahinang yaon kang iambiyayan, hasusungon, hamundong na sila, ibang pagtawatan nila na hinang nila niyaon, iban mahinang mo na sila lundang panungo paaga masin Allah Ta'ala. Aday na sabab yaon, hisi makadohat rin biyayan. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Wayroon makadohat simbiyayan buat malingkan amuin sila, amuin masabar biyayan. Na pabila yaong kayo mo insabar, dihilang ko sin Allah Ta'ala sin sabar biyayan. Bukan amuin katantao, amuin dihilan sin Allah Ta'ala sabar. Dihilang ko sin Allah Ta'ala sin lanu sin pangatayan biyayan. Na uno intumbas idil sin Allah Ta'ala kayo mo, wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Wayroong kadihilan ha mo in sabar yaun. Wayroong kadihilan sin amo illanu sin pangatayan yaun. Buat malingkan in mga tao yaun, dhu hadhin adhim. Hati niya on paruntungan, tiagama sin Allah Ta'ala kanila sa salang-kulang ko paruntungan biya. Na din na sabab yaun, di ko mabayasi makadohat ko karayaw nin Allah Ta'ala. Bang di itokbal sin Allah Ta'ala kay mo diha dunya, na tanto tur itokbal kay mo haadlaw akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah wa khairan wa 'azama ajra. Kataan un kakahinang mo diha dunya, karayawan. Di malepas, di malawain karayawan yaun. Apabila mapatay ka, ipagbahak mo yung karayawan yaun. Ipagbahak mo. Sabab in Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila makajanji siya ipon niya, na faqad waffa, bunalan niya in janji niya yaun. Inna Allah la yukhliful mi'ad. In Allah Ta'ala, di niya barubahon amuin janji niya biyayan. Ito na niya. Hangkan ingkatan manusia adlaw kiyama, kakitaan nila ng kakahinang nilang biyayan. Na, wala tuzlamuna fatila. Bisa ng katiyo, di ko anyayahan sin Allah Ta'ala sin among katan kakahinang mo yaun. Ima na niya, inhinang mo maraya tumbasan niya si mangi, biyato. Kau ipagbahak mo yan. Hangkan katotay mahuran na mo agama Islam,
Ayaw kita niyo malupa si mga pakaragyaan. Amo inda akan sinallahu ta'ala amo ipagmarayog bihayan. Sabab, bisan pa uno in kusog si pag-ibadat si manusia. Apabila wala siya natapil sinamuin, wala na kapag agad inamo indayo sin pangadatan niya. Di na siya makasurvive sin karayawan ataw ka di na siya makadawat sin kasanyangan haadlo akhirat. So may mag-agad inamuin pag-amal ibadat iban amuin muamala hapag kahit amano siya ataw kamudya malapigya. Kita ni badis ini bang magpakaon kita sin kakaon, magpasaplag kita sin salam, iban sumpatan ta in kasilasa tatay mangudta, iban sumambayang kita sin tahaggyud na kahabado, nalon sinusalam tadkhulul jannata bisalamin, makasod ko hasurga haawayrun uno-uno hati niya salamat ko biyan. Way na makaagpang kay mo, way na makaamuin o pang mga bistahong kay mo yaun uno-uno pakaragya ambiyan at niya malugay ko baka suda surga. Tinya, dirizo ko makasuda surga. Amoy tilong niya, dadukulul yan na tabi salam. Hadena sabab yaun kataw tay manguran na mo agama Islam. In hadis yaun, amuin mga faida, amuin nakawaru na hadis yaun, na hadis sin Rasul sallam biyabaita niya din kan Malik al-Ash'ari radiyallahu an. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am وأفشى السلام وأفشى السلام وصلى بالناس وصلى بالليل والناس نيام. Olong sin Rasulullah sallam halom sin surga. Gurafan, mga bilik ataw ka mga bay. In bilik yaun ataw ka amo in mga bilik yaun ataw ka mga bay yaun halom sin surga yaun. Bangyaong kahababa, sampai pamadto palas floria tu kakitan win halom niya iba nagwa niya. Bangyaong kahaamo in halom niya, kataan hagwa kakitan mo in hagwa niya. Kansiyo inamo in mga bilik yaon halom sin surga, tiyaga masin Allahu Ta'ala, long niya, long sin Rasulullah, أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. In mga bilik yaun halom sin surga yaun pinaka number 1 lingkat niya, tiagama sin Allah Ta'ala laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga manusia yari in mga sipat nila, yari in mga kakahinang nila. Uning kakahinang nila, hisisulong niya imagpakaon sin kakaon. Amuyad tiyagamahan sin Allah Ta'ala hama amuin mga bilik yaon sa lingkat-lingkat halom sin surga. Yaong ko halom niya, kakitaan min katan hagwa. Yaong ko hagwa, kakitaan min katan amuin halom. Yaong ko hababa, sampai pa amuin last floor yato kakitaan mo na in amuin long niya. Tiagama sin Allah Ta'ala adda Allahu liman at'ama at-ta'am. Hisi si imano siya on labihan din na pagkaon niya, piagsaraka niya mga pangdeg niya, piagdihil niya mga tao, amo imang kagunahan sin pagkaon sa wapuirong kakaon nila. On mga mano siya in tabiat nila, maong mga kakaon nila, tiniya, long niya, itaw takaunon tabalik. Pag okay na yan to amo insong na mabalos biyayan na tinadin niya na kajari ang kaunan biyayan, long niya mga anak niya,
ipangdihil niyo na mga pangdegtayan sa di tara makaunyaw. Amuin, so na kumangi ataw ka amuin. Di niya na kajarian amuin kaunan na ampan na ipangdihil biyayan. Na kuno makadoha timano siya sin sarayaw-rayaw tutumbasan. Apabila in kauugan niya, amuya to inamuin ipagsadaka niya, ipagdihil niya, amuin kauugan niya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Di niyo lang sin Allah Ta'ala madohatin sarayaw-rayaw karayawan din Allah Ta'ala. Hahingga amo in ipagnapakan niyo, in amo in kauugan sing ginawaran niyo. Na dahil sa papiyaon, so paman nagsisipat kita si manusia, ampat na ipangdihilin amo in mga kakaon biyayan, amo in sung na siya kumangi biyayan, at tinadi naman jari kaunan tabiyayan, na di niya madohatim bihayad to mga kataw-tay manguran na mo agama Islam. At tawag ka, uno-uno hati niya kamo na maingat magpaluag sin mga ayatan niya iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kadua ti agamahan sin Allah Ta'ala sin guraf yaun. Amo in mga bilik yaun halom sin surga yaun na liman afsas salam. Hisi si mano siya nagpasaplag siya sin salam. Nagpasaplag siya sin salam dia yan. Nadiha ini mga katotay mauran namo in aturan sin pagsalam. Hisyo in ka ipagbahak tamano siya. Sibura in kakilahan ta siya ataw kadita siya kakilahan. Sobeta siya salaman apabila nakler tatul siya in siya yaun Muslim siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghalakat siya mga sahaba niya. Di matangmong kaniyain mga sahaba nalit. Lonsin panagnaan di matulong ni Assalamu alaikum. Lonsin Rasulullah ha mga iban niya naghalakat. Long niya falahu asyara. O long niya karayawan ni hampu. Lonsin si on na isap simuno kaniya. Long ni Assalamu alaikum wa rahmatullah. Long sin Rasulullah ha mga sahaba niya falahu ishrun. Long niya kawaan karayawan makawasin tauyaw. Di matang na isabi na mo in ikatu. Long sin ikatu yaon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Long sin Rasulullah kaniya falahu 30 hasan. Olong niya karayawan ni katluan intawd ni makawani. Na din sa papiyaon, bang sumalam kita kumplitun ta. Hasupaya kumplito impahala karayawan makawata. Makakawa kita sing katluan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa pabila siya lam ta intay mangudta. Subay miyagad in pangatayan ta silanu, simbiya lanu sinamo in salam tayaon. Siya lang mo intay mangod mo yaon. Biyara siyapahan mo pa Allah Ta'ala, di itakaw kagawsan bunuon. Di itakaw kagawsan kaluon. Di itakaw kagawsan limutan. Di itakaw kagawsan pitnahan. Di itakaw kagawsan sin unuon. Di ko kagawsan am anyayahong gipangalta mo yaon. Damikyan di ko kagawsan amuin anyayahang ko yung mga pamilin. Naday na sa papiyaon, apabila biyad tuin amo impangatayan si manusia. Siya lam na imanusia kakilahan niya, iban din niya kakilahan. Al-kisalama liman ta'rif wa man lam ta'rif. Salama apabila naklero mo siya Muslim. Sibura in kakilahan mo yaun, iban din mo kakilahan yaun. Subay salaman mo sila. Ayaw kita sumingod sa hamuin kaibanan mga group sila mo in mga manusia nag-agama Islam. Himinang silang sintumpukan nila. Amura bang damatang sila mong paamo in koman ataw ka mga manusia. Amura in salaman nila. Amo in mga tao. Amo in asal gamaan nila ataw ka group nila.
impamando siya salam na alqi salama liman ta'rifu wa man lam ta'rif. Si mo ra kakilahan mo iban di mo kakilahan, subay mo silang salam. Dahil salam yaong katotay manguran na mo agama Islam. Damatang ko habay mo, sumalam ko lang, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si mo ra on tauruna ba yaon at tawakawir tao. Uno in hikmat. Sebab imanu siya likulli insani lahu qarin. Hati niya on doon setan amo imyamagad ha manusia. Hawak to sumud ko pabay mo biyayan. Hati niya si malam ko lang assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na di na makagaws in setan yaon sumud mong pabay mo biyayan. Sa kawadida siya migdo na higad silawang yaon kuno ko gumawa amo hindi ko manumtum ataw kadikos mabutangan sin Allah Ta'ala yaon na isab niya magad kay mo ingkatan hinang mo yaon amo in lamurang ko niya kamaong kao lamamud kay mo ang kanon wakto kamaong kita biyayan amo di kita makapagbismillah kamaong kita biyayan mataorin kakauntamay tadi kita mengat kan suban biyayan sabab yaon amo in setan lima lamod kato biyayan magka sabab wala ta liw pa ta ingan sin Allah Ta'ala hangkalaw sin salam hisi silong niya imano siya kalupahan niya bismillah hapanagnaan sinamuin pagkaon niya na falyakul in agi niya bismillahi awaluhu wa akhiruhu na din sabab yaong katotay mangurad na mo agama Islam apabila gimuha ko din habay mo ang mga tauro natin niya nagme-meeting kawas mo na maid ko kanilan on biya mga hinang biyayan ataw kaongguan mo doon ko alam mo assalamu alaikum insalam yaon damatang kaw iban migkaw suway usalan mo insalam yaon damatang kaw lang assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nabang migkaw isab din kanila lang assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Napusya to nagbalik kaw. Tinya, nakalibang ko doon na mata nila biyaya. Pagbalik mo yan to, sumud ko balik yaon. So, baya sumalam ko lang mo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aden na sabab yaon, katotay manguran na mo. Hamuk yaon din haamuin. Kasusahan si mga setan, mga iblis. Amuin makalayo sila. Iban din nilang kagawsan ni manong siya sa satan. Sa babansin amun, ifsa'us salam yaon. Hanggang piyanda akan tun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasalli bil-layli wan nasu niyam. Iban naraak sin Rasul sallam in ummat niya subay sila magtahajjud. In sambayang tahajjud ini katotay manguran na mga agama Islam. Bahkan ini para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihamuk nagutba diung kubihayan in agin niya in tahajjud yaun wairu lamun sin ummat sin para yaun sambayang haka nabi-nabihan. Bukun kataw tayo manguran na maagam Islam. May tapyang daakan sin sallam wa salli bil laili wan nasu niyam. Sambayang kau hatungan do in mga tao sabo sila amuin natutuo. Namun na sambayang qiyamul layl, ibang tahajjud. In qiyamul layl, ibang tahajjud, in pagbiddaan niya. So, pamalong taamo in, nagjaga na ko sindum bihayan. Wala na ko natug bihayan, hapwasin esa. Sampai di matangi mga lisag, dua bihayan na to, kalisag hamuk bihayan, wala ko nakatutuo. Na inyat mo roon qiyamul layl. Qiyamul layl, inyat mo bihayan. Napabila lang tanatugo mo na biya puasin esa. Pawos paglisag dua, nagbati kaw, magtahajyod kaw. Na amuyat din tahajyod. Amo indayosin parasahan si pagtuog mo yaon. Hati niya nagbangon kaw, hakar na si pagtunay mo ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyanin kaunan si mga sahaba. Wa kanu qalilan minal layli ma yahja'un. In kaunan si mga sahaba, tiyo-tiyo sadza, din harum. Inamo impagtugan nila. Hasababan sin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sa papyaon katotay manguran na mo agama Islam. Apabila in kaunan ta,
O labi-labihan din na mga pagkauntay pagsara katabihan ha, mga tao amo magkagaunahan sin sadaka biyaya. At tawa ka amo mga magpakaon kita biyaya ng mga tao, amo hindi nilang nanaman yung pagkaon amuin mga marayaw biyaya. At tawa ka, amo impasaplagan ta insalam yaun. At tawa ka, amuin kahabado magtahagyod kita biyayan na unuin pahala. Lawan sinusab, tadkhulul jannata bisalam. Makasud kita surga sin Allah Ta'ala salaman. Demikian hadis dengan Jabir radhiyallahu an. Lawan niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakas tulong niya diungog in Rasul sallallahu alaihi wasallam long Jabir. In sabda niya, inna fil layli la sa'a la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla layla. Lawan sin Rasul sallam sabanal tudong niya ondo unlong niya harum hangka zam, hangka sa saat biyaya ng kazam. Apabila long takasabuan si Muslim, in waktu yaun mangayo siya fa Allah Ta'ala day na pakaragyaan dunya, ibang pakaragyaan akhirat, impangayoon niya na idihil sin Allah Ta'ala kaniya. Idihil sin Allah Ta'ala, mamustagyabi amuin doa niya. Na ini ano siya salam, o dhalika kulla layla, tinatip-tip do na ombihayan. Tip-tip do. Namikyan o na rin siya salam, kaya tumtumang kubihayan, law niya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, ma'na sin hadis. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thulusal layl akhir. Tumurun long nin Allah Ta'ala halangit dunya. Unin waktu niya, bahagiun mo indom ya untong kabahagi, amuin las bahagian niya. Kulang labi din halisad dua palisad tu na biyan sampai pa subo na. Fayaqul in agi niya, may yada'uni fa astagibu lahu. Hisyo lang na imangin doa kako, mangayok ako. Hisi mangayok ako, tay maungkim pangayo niya. Wa may yas'aluni fa'ati. Hisi silong niya in mangayo sin uno-uno pakaragyaan. Pakaragyaan dunya. Pakaragyaan akhirat. Na idihil sin Allah Ta'ala kaniya. Yan. Idihil sin Allah Ta'ala kaniya inamo impakaragyaan yaun. Na ini yaun kahabado. Ini kato niya, wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Hihisi inamo in, mangayo kaampunan kako, ampunan ko indusa niya yaun. Na din na sabab yung kataw tayo manguran na mo agama Islam. Mabaya kita amo in mamustagya. Amo in doa tayaun. Mamustagyabin amo in pangayoon tayaun. Ibang matay in pangayo ta kaampunan fa Allah Ta'ala na subita sabuhunin waktu yaun. Hina yabqa thulusal layl akhir. Amo in bahagion ta indum yaun. Tung kabahagi amo ilas ang kabahagi alas niya. Amo yatin waktu amo in nuzul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hasama'ud dunya. Demikian biyabayita pan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya, ma min rajulin yastayqidhu min al-layli fayuqidhu imra'atah
فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة في الليل إلا غفر لهما. Wero ni din sin Allah Ta'ala hambok uso. Nagbati siya hatungan dum atawa kaamuin sulusul laylil akhir. Wero ni din sin Allah Ta'ala kanya yaun. Apabila mangayo siya atawa ka nagbati siya pag-ubos piyabati niya in asawa niya. Pagpabati na sila asawa niya bang apabila long taamuin kaya karuto rin asawa niya, kamawasya sin tubig, amon busugan niya tiyo tubig, bayhosin amuin asawa niya, supaya makabati, supaya makapagtahagyod, habiya tahagyod niya, ataw ka sumambayang sila sunat tahagyod, atin niya magyamaa sila biyayan. Malaing kalaw sin Allah Ta'ala, hati niya, pag-ubos sinamuin, magsambayang sila niyaon, amo imanumtum sila fa Allah subhanahu wa ta'ala halom simbay nila niyaun. Doon sila magsambayang halombay nila. Iban, manumtum sila fa Allah ta'ala, mangayo silang kaampunan fa Allah ta'ala, buat malengkan inidihil sin Allah ta'ala kanila, na ampunan sin Allah ta'ala indusa nilang karwa. Adina sa papayong katawtay manguran na mo agama Islam. Mabayak kita ampunan sin Allah ta'ala indusa ta. Ayaw kita magpahalok sin pagtuog ta. Atog kita simpuasin Asia, paglisag dua, ataw kalisag tu magbati kita biyayan. Habati untay na sawata. Supaya makapagsambayang siya, habiya sambayang tayaon. Halas niya, mangayo kita akaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Malengkan, inidilsin Allah ta'ala hamano siya himihinang simbiyad to. Ghufira lahuma, ampunan sin Allah Ta'ala indusa nilang karwa. Nadina sa papiyaong katotay manguran na mo agama Islam. Wayroon mano siya, bariman fa Allah Ta'ala, amo hindi mabaya, iban wala siya nag-angan-angan fa Allah Ta'ala, amo in ampunan indusa niya. Malengkan, in katan bariman, in angan-angan nilang katan, pardusahan nila, amo inkamistekan nila, ampunan sin Allah Ta'ala. Nahinangan ta iniyaun. Magbati kita lapit adlaw. Pabation ta inasawa ta. Magsambayan kita, tahagyod sartaniya. Mangayo kita kaampunan fa Allah Ta'ala, ampunan sin Allah Ta'ala inlusata. Namikyan biyabayita pan sin Rasulullah atau kapiyangdaakan niya. Piyangdaakan niya. Bayita dahin ka ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qal in ayin niya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalati al-layl. Naraak kami law ni Rasulullah. Piyangdaakan kami law ni Rasulullah in magsambayang kami hawak turu. Waragaba fiha, iban nagbulansang siya kamo sing karayawan uno imadohat ta sing pagtahagyod ya uno. Nagbulansang inawsalam ang mga sahaba. Hatta qal, hahingga namong siya kamo law sin Ibn Abbas, law ni alaykum bisalati al-layl walau rak'ah. Wajib kaniyo magsambayang kamuharum bisang palong niya ang karkat. Imana niya, pataptapan niyo yung pagsambayang niyo hatahagyod, bisan da kumalong niya ang karkat. Unay maksud niya, amuin, bisan da kumbang, so pamadita maka, kung sina mo tahagyod bihayan, makahalog kita bihayan, na bisan da kuman, witir, ayaw na lupahon. In karayawan sinwitir yaon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila musafir siya, na ingkatan kasunna-sunnatan biya mga sunanur rawatib, na di niya nakasakapan hinangan niya Sagawa, in sambayang witir,
na di niya tuod tinggalan iban sunnat sin subo makauna duang karkaat. May di niya tinggalan. Sa baban sin kalagkuan sin pahala, idihil sin Allah Ta'ala ha mga tao, amo in nagparihala kaniya. Amo in sunnat sa sin subo duang karkaat. Rakaat as-subhi khairun min ad-dunya wa ma fiha. In duang karkaat sa sunnat sin subo, labi marayaw in pahala niya, dahil sin dunya, iban lun sin dunya. Sa gawa, di na ito makawayaon diha dunya. So bay na po sing kamatay taang paidil sin Allah Ta'ala kato, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ang patamakawa. In Rasulullah musafir na siya sa di niya tutinggalan in dua sunnat yaun. Rakaat al-fajr, iban amuin salat al-witr. In karayaw niya sa pamain kita. Di kita makasigurado biya natin yung makabati kita lapit adlaw biyayan. On waktu na laul ko sin adlaw. On waktu biyayan na leting pagtugong biyayan. Di ko makasigurado sin makabati ko sin lapit adlaw biyayan. Unin hinangan ta. Na supaya ta madohatin pahala. Amo in makawata in biya pahala sin ta biara kita ng tahajud. Sambayangan ta na inwitir. Sambayangan ta inwitir. Hapwasin esa, sambayangan ta inwitir. Amo intong karkaatiyaun. Pag sambayan ta kaniya in kahaba ko magwitir, amo ilas rakaatiyaun, ang karkaatiyaun, na sunnat in magkunot kita. Sunnat in magkunot. In kunot sinwitir, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Amo in kunot ta, kunot amo in hinang sin mga kaibanan kunot sin waktu subuh biyayan. Na ini yaun, baken yaun kunot sin Rasulullah waktu subuh, hakunot niya ha sambayang witir. Na sunnat, in magkunot ko, hakahaba ko magsambayang hawitir. Sunnat. Bukan ang pamaon in sunnat sinuwitir, subay partengaan sin bulan Ramadan. Bukan. Hakabilang ko magsambayang hawitir na sunnat in magkunot ko biyan. Magkunot ko. Sunnat. Ikaganap sin pahala, sinamo in sambayang mo yaon. Ikaganap. Na in karayawan niya apabila nakapagwitir ka. Simpuasin esa, pagubos na tugaw, sa nagnaniyat ko sinamuin, magbati ko lapit adlaw, ubos magtahagyod ko biyayan. Nagniyat ko magtahagyod ko. Pagubos wala ko nakabati, nakahalok ko, sabi na waktu subuan pa ko nakabati. Na unuin, karayawan makawa mo na nakapagwitir ka. Amo in sa mabansin niyat mo yan tumarayaw biyayan. Amo nakaniyat ko si makabati ko lapit adlaw magtahagyod ka. Idihil sin Allah Ta'ala kay mo impahala sin tahagyod. Amo in naniyat mo bisan wala mo siya nahinang apabila nagwitir na ko hapwa sin isa. Yan ang karayawan ni mga katautay manguran na mga agama Islam. Di na sa mapiyaon na iniyaw subay parihalaon si mano siya. Hangkalo siya sa alaikum bi salati layli walau raka'a. Long niya patap-tapan yung long niya yung pagsambayang niyo hadum. Bisan na kumalong niya hangkar kaat biyayan. Tahajjud yung piyangdaakan sin Allah Ta'ala. Fatahajjad. Pagtahajjud ko ya Muhammad. Hati niya, in ma'amur doon na ayat yaon, Rasul sallallahu alaihi wasallam dumakpak na paumat niya. Sabab, kakahinang sinunsalam na wagib yato amo in urulan ta ilimpa niya. Hauno inahinang niya, sube amo yato in hinangan tabiayan. Ang pagkita mabilang din ha umat niya. Urulan ta inamo ilimpa niya. Pangadjion tahawon inahinang sin Rasul sallam,
Pagmut-mutan ta to hinangan ta inahinang sin Rasul sallam biyayan. Bukan amuin pagtuyon ta, paglutuan ta hinangan inwala na hinang sin Rasul sallam biyayan. Ikakangipan sin pag-ibadat ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tuyuan ta, mga sumo kita mga tao makahati. Uno naman, kakahinang sin Rasul sallam hamanon kisin sambayan. Uno naman yung mga sambayang na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hindi ni kabaita kato biyayan. Amo in kewa din ha hadis niya sahih. Na amo yating pagmut-mutan tul si mano siya hinangan. Amo in urulan nila nilimpas sin Rasul sallam hamong kakahinang na yaon. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sa benar tu doon sin Allah Ta'ala na on yaong kanyo suntuan sa rayaw-rayaw amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suntuan sa rayaw-rayaw. Hindi na sa papiyaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. Hinangan ta suntuan ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan kakahinang ta. Ayaw na kita kamawasin na mo in mga dukain bihayan na mo in suntuan ta bihayan. Ha? Din ha? Kawaon ta in Quran. Amo imbisis ta pag-ibadat ta fa Allah Ta'ala. Uno-uno kakahinang ta. Kawaon ta in sunnah sinong bisis ta haamon dalil ta pag-ibadat ta fa Allah ta ataw kakatan kakahinang tabiayan. Bang di ta nakabakan. Mong kita paamuin kiyas. Bang di ta kabakan mong kita pa ikimabiayan. Hati unta marayoin piagian amuin. Kuan. Na unuin pagkawata sindali sa makiyas biayan. Kita untay illa amuin salasing pakaragyaan yaon. Baita na hinang yaon in sabab niya. Na apabila wala on doon, wala na hinang sinusalam, hatinihang kailla sila na ikumperta naman to. Amoy iti maana sing kiyas piya, hatin ikumperta hamuin na hinang yato. Ikima, iyaonin amuin kawaidul fiqhiyya. Hambuk yaon din ang mga adilla biyayan, mahinang amuin guide mo pag-agamang. Qawaidul fiqhiyya. Di upama niya. So, upama ikaw mo inkasibitan ko sin pakaragyaan mo. Di mo kengatan. Hati niya, uno imakasalamat kay mo. Sa tinya, dito nga ko sin kamudaratan bihayan. Hawero unduhain amuin. Maka igsing kamudaratan niya un kay mo. Wat maling ka subay kaw, makakadto pa amo impianglangan sin Allah Ta'ala. Makakadto ko pa pianglangan sin Allah Ta'ala. Na unuin, ayatan sin Allah Ta'ala, aun ayatan niya dalil niya, paman yaturra ghayra bagin wala adi fala ithma alayhi. Bang makalangga ko syara, hapabila waktu kiasibitan ko bihayan, lando. Tiniyawe makasalamat kay mo amura ina mo impiang langan sin Allah Ta'ala hawak to yaon hiarus kay mo inyaon wero undusa mo fa Allah Ta'ala. Nauno fiqh qawaid fiqhiyya ad-darurat tubihul mahdhurat. In darura pegiyat mahalal na inamuin. Bi upama ni mga katotay manguran na mo agama Islam. Aon de dikato amo in magtatabang haamo in mga tawero umbay niya. Bialong ta amo in pag-ibig, kampanya sin pag-ibig yaon. Uno yan, natin niya. Makajari kita kumawaroon, tini mag-installment tabihan, iban na mo in tubo sinamo in pagbayad tayad to. Ang mga tao makajari silang kamawa, mag-apply. Ang mga tao di sila manjari mag-apply sin mga bihayan. So pa maing kita. Aun dabay ta asal bihayan. Imbay ta yaon tinya jukup atina jukup brakato tinya pagtutugan tabihan paghulaan tabihayan. Halong mo mag-apply kita niyo ha pag-ibig supaya tumaw din bayta. Kugdanan ko sin ganda riba piagyan. Sabab bakang komutar aun bay mo. Tinya ingkay mo ito napsura kumang pagpataod simbay bihayan. Bisan palong taamo in
Kingatan mo limalabay ko biyan hamo inggan dari bapigyan. Nahisi mga tao makajari kumawa. O mga tao, di sila makagawas mamisin tibuok bahay. Di sila makagawas maginang sin tibuok bahay bihayan. Ininang nila magsukay sa sila sin mga bay mag-arkila sa bihayan. Di sila makagawas mamisin tibuok sin bahay. Kas, di sila makagawas maginang sinamuin tibuok sin bahay. Na di na sabab yaon, in sila niyaon, makajari sila mag-apply ha pag-ibig. Magbayad sila installment, hasupaya, pag-ubos sin pagbayad nila, kanila na imbayaon. Na amoy at timpiyagyan, mga tao, amuin, nakahinang amuin darura kanila ni among sube o may nila. Na di sila kugdanan sinamuin, among ganda ribayat to. Sabang magpataod sa zakita simbayta, magka-pray kita, haonin project, magka-pray kita, kamawa na isab kita biya, sa baban sinamuin, aong gos tabiya yan, na tanto kugdanan kita sing ganda riba, ataw ka amo impiyang langan sin Allah Ta'ala. Dahil na sabab yaong katotay manguran na mga agama Islam. Apabila huminang kita, balikan na mo, huminang kita sin uno-uno pakarakyaan, na sube amuin, kakahinang tayaon, lamabay kita, hasarasin Allah Ta'ala. Lamabay kita, haamuin, sunnasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hation tain nahinang, yang daakan sin Allah Ta'ala. Iban nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyatin hinangon ta. Hation tain mga kakahinang si manusia. Amuin wala na hinang sin Rasul sallam. Ayaw kita mag-usiba sin alta ta harap mo. Sabab, iniyaon wala na hinang sin Rasul sallam. Ibang magkampiang daakan sin Allah Ta'ala. Sayangin alta mo. Sayangin alta mo bihayan. Adlok yam asubong ko sin Allah Ta'ala. Min ayna iktasabtahu wa ila ayna anfaqtahu. Hauno mo na daw hatin sin yan. Asubong kay mo sin Allah Ta'ala adlok yama. Iban hauno mo piyag napakain alta mo yaun. Asubong sin Allah Ta'ala kay mo. Nabang piyag napakamin alta mo yaun. Matupahinang amo imbaken aturan sin agama. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagkampiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na sayang ikaw na imano siya makaulong pahadarat sin Allah ta'ala hawak to asuhun na kaw sin hauno mo na dohatin alta iban hauno mo piyag napakain alta mo yaon. Na din na sabab yaon katotay manguran na mo agama Islam. Kabalikan ta imaw dutay at tubihayan, katotay manguran na mo agama Islam. Amuin tungod sin amuin pagmura pegyan ha mga pangdaig baybihayan. Amuin at'imi ta'am, it'amu ta'am lil gyar. Amuin magpakaon kita ha alta kakaunyaon atin magsara ka magdihil kita si mga kuan ha mga pangdaig tabihayan. Bihayan. Hadis din kan Abi Dzar radhiyallahu an namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Dzar, iza tabakhta fa akthiril maraq wa ta'ahad giranak. Lawan sin Rasul sallam kan Abu Dzar, Ya Abu Dzar, apabila lawan niya magtugna kolong niya sin uno-uno, labi lo ba na lang niya magluto ko si mga karni, mga uno-uno, mga lamay, na fa'akthiril maraq, patawra insabaw niya, ubos ilabihan niya to ipagdihil mo mga pangdig mo. Wa ta'ahad giranak. May taam inpiyang daakatin niya, tiyanto sinusalam in mga pangdig bihayan natin niya mo iti labi aula, amo in kadihilan tabihayan. Sabab mga katotay manguran na mo agama Islam. On do na mga pangdaig taamuin, on waktu magkaon sila wayron uno-uno mga lamay nila biyayan. Pag umusyad to, nagluto ko sin lulutuon mo yaun, sampe kihamutan nila nin amuin, hamut sinamuin liluto mo yaun. On din kanila pamlong niya, mahamut pa karolong nililuto yaun. Nalong niya, takad-takaran ta arakalalong niya, dihilang kita, bisan na kumansawaw.
Na din sa papyad to, amo inangan-angan sintay mangod mo yadto, na wala mo siya, amo wala siya, wala mo nakayanat, biya natin niya. Bisan na kumansabok, nakaambit si biya. Amok riwayat, sa benar tudlong niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namung siya kakulong niya long Abu Dhar. Long niya, la tada'an min al-ma'rufi shay'a illa fa'altahu. Fa in lam taqdir alayhi fakallim an-nasa wa anta ilayhim taliq. Wa idha tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha waghrif li giranika fa'asibhum minha bima'rufin. Long sinasalam, ayaw tudlong niya tinggali. In paginang mo sing karayawan, bisan na kumanlong niya tiyo-tiyo na karayawan, ayaw ko tuminggal sinhinang amo in karayawan yan. Hakahaba, waktu kahaba adlaw biyayan. Ayaw ko atin niya, mahaman, sinaminang sing karayawan niya un. Harendi ning kakausan mo biyayan. Banglong na di kolong niya makagauslong niya, si magpangdihil kanila, magsara ka kanila sin uno-uno na biyayan, sabab simura ka mo iban sila, masibit na hal niya, na daha sila mag-meeting, impamayhon mo, uyong katawa ko kanila. Amo masawa impamayhon mo, wag ka na mo magpakita ko kanila, simbansi mo kanila. Amo hindi ko bisang pag-uyom di mo sila uyuman biyayan. Uyumi sila, impag-uyo biyaon, nakadihil ko sadaka kanila. Talaqatul wajh. Subay masawa, impamayuhan mo hatay, mangod mo biyayan. Talaqatul wajh. Bisan pa nin kaonan si mga tao yaw mabansikay mo, ayaw silang pakita, pamayuhan mo, amo in mabansiko kanila. Ayaw ko magpakita kanila biyayan. Biyarahin mo mungan, ihasanul banna. Long niya, kun kasyajar yarmuna nas bil hajar wa tarmihim bil thamar. O nalong na ginawa baran mo long niya, biya sa party long niya ang kapuno kahoy, biya mangga. Mangga yaun apabila magbunga na siya, apabila open ha para imangga yate para public biya yan. Kataan tao makakita sina mo imangga bunga si mangga yaon, mabaya kumaun sin bunga si mangga yaon. Nalabilo ba na, on nakakitaan nila magpula na lang hinog na yat to bihayan. Nabang di sila makagawas amo idumag pabatang sing mangga yaon, kamawa sila sin bato. Tiluon nila nin amo in bunga sing kahuyat to amo in hinog na. Pag tilo nilang bihayan, kiyogdanin mangga yaon ato kakahoy yaon, nagkasakitan siya. Sabab matugas yung pianilo mo kanila. Kaniya biyayan. Kisakitan siya. Sa apabila biyad natin niya kisakitan siya, diray siya magpanilo kayo mo si masakit. Tiluong ko niya simbunga niya, amo imatamis ataw kamali mo biyayan. Namuk yan suntuan. Sinamo in, biyabayita, sinamo in founder sin Ikhwanul Muslimin, amuin hatarika sin amuin pag-agama iban hatarika amuin pagpasaplag haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadena sa papyaon tinadahon ta mag-meeting sila sin masawa impamayhon tabiyayan. Talaqatul wajh tabassumuka ala akhika sadaqa. Hat ko mag-uyong hatay mangud mo, nakadihil na ko kaniya sadaka. Nakadihil ko sadaka kaniya. Tinin sadaka ini bakansad sa amon altapig yan. Amo in muamala, amo in palangay marayaw, pangadatan marayaw, mabilang siya sadaka. Iban mga zikir, mga panumtum fa Allah Ta'ala, mahinang siya sadaka. Biya mga tao, mga miskin at zaman sinasalama Madina. Nag-complain sila para sa salam niya, zahaba ahlo dusurul ujur. Naubos na long na si mga tao dayahan long na impahala, karayawan.
Yusalluna kama nusalli wa yuzakkuna wala nuzakki wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Wa yasumuna kama nasum wa yahijjuna kama nahij. Nauus na lang na si mga taudayahan, mga karayawan lang si mga miskin. Biyabayta nila ni Rasulullah. Mga taudayahan, magsambayan sila biya pagsambayang namo. Sa magsakat sila, in kami di kami makapagsakat. Makapanaraka sila, in kami di kami makapanaraka. Awog ko haagama sin Allah Ta'ala. Nabiyanin sa rayaw-rayaw, awog ko mang katotay manguran na mo agama Islam. Amo in musabaka ha fil khairat. Amo in paglumba hahinang marayaw bihayan. Hiyang pindakan sin Allah Ta'ala. As-sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun. Pinda akan natin ang maglumba kita sinhinang marayaw. Mga miskin na zaman sinasala. Nangabog ko sila mga dayahan. Hati na di na makapagsibo in taon sing karayawan nila, ibang taon sing karayawan sing mga dayahan. Sa naubos na lang niya sing mga dayahan ng karayawan. May naubos sing mga dayahan ng karayawan. Mga magsambayan sila biya pagsambayang namo. Magsakat sila, magpanaraka sila, in kami di na mo mahinang ito. Magpuasa silang biya pagpuasa namo. Maghadji silang biya paghadji namo. Nalaw siya salam, hinduan sila. Hinangan nilong nin ini. Bilang yan natin niya sadaka ni. Pamungka mo, subhanallah, sadaka. Alhamdulillah, sadaka. La ilaha illallah, sadaka. Allahu Akbar, sadaka. Istighfar, pangayo ka ampun, sadaka. La hawla wa la quwata illa billah, sadaka. Nalaw si mga miskin, فَإِذَا فَعَلْنَا وَيَفْعَلُونَ. Apabila hinangan na mo, sinangan nila nisa. Hindi na kami makaabot sinamong karayawang kanila. Uno inagi kanila sinang salam, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Iniyad tulong ni kalabihan sin Allah Ta'ala. Ipagdihil niya hisiyusad sa ingkabayaan niya. Bakang tak katantao dihilan niya. Bakang katantao. Nahinanga sa sa ingkagawas-gawasan mong bihayan. Bangwero ni kapanaraka mo tay mangud mo amo in alta mo. Pakita silang sin amo in hub. Amo in malasa ko kanila. Ipakita mo kanila ni malasa ko kanilang bihayan. O yung katawa ko kanilang bihayan. Bisan in kaonang may hapdi ko biyayan, o yung katawa ko kanilang biyayan. Sadaka. Wa iza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha. Nasopa malong taamo in magluto kita uno-uno na biyayan. Lo siya apabila magluto kaw, sin taga tubig siya, napataura lang na inamo in tubig niya. Pataura, apabila taga sabo siya, pataura ng tubig niya. Wa agrif ligiranik, paampita in mga pangdaigong bihayan. Ayan, namuk din ang mga hinang amuin karayawan yaun. Katotay manguran ng mga agama Islam. Subay, kalasahan nato in mga ipon sin Allah Ta'ala mga miskin. Bukun amuin, jangki unta in mga tao amuin, mga miskin. Subay, lasahon ta sila. Ipakita ta kanila nila sa tabihayan. Apabila amuin mga tao yaun, amuin nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangway sila nag-ibadat fa Allah ta'ala, na tunda na sila. Taabiti atawa kapang hinduy sila, how supaya sila makapag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiyatan sin Rasulullah hakan Abu Dharr radhiyallahu anhu. Long niya, hinduan ako sin Rasulullah sin pitong kaginis. Pitong kaginis, hindu kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaysa, hindu sin Rasulullah kaniya, an anzura ila man huwa asfala minni, wala anzura ila man huwa fawqi. Subaylong niya, umaturakulong niya, hahisiusulong niya, imas masibit din kako in kahalan niya.
Ayaw ko lang niya umatod ng sinasalam, hahisyo silong niya mas marayo ing kahalan din kay mo. Mayta. Apabila nagpandang kita hatao mas masipit din kato, na maon in pagsukurta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukura ko fa Allah ta'ala, amo ilabi indayo ko din kan pulano yaon. Pia panjari ko sin Allah ta'ala, labi indayo ko din kaniya yaon. Hindi na sa papiat to, makakawa kita pahala, karayawan. Ayosin amon umatod kat kita biya natin pandangon ta intaw marayo in kahalan din kato. Tagaal ta din kato atau kauno-uno biyayan. Sabab makupur kita fa Allah Ta'ala. Hati niya, mag-angan-anang kita si maong kita simbiya hal niya yaun. Na di na sabab yan to bang wena to da mo in kagosan mo hinangan mo biya hal sin tao yaun, halas niya jengkiun mo in tao yaun atawa ka amuin. Lamawag ko simpit na hasupaya amuin madawnin tay mangud mo yaun. Na di na sabab yan to, makupur kita fa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makupur kita fa Allah Ta'ala. Hanggang lang sin Allah Ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bangsa zalaw sin Allah Ta'ala magsukur kaon rizki atau kakarayon dihil ko ka ni maniu tiubiayan. Apabila magsyukur ka mulon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tambahan ko, ganapan ko inamuin karayawan yaun dihil kaniyo sin Allah Ta'ala. Tambahan ko dihil ko kaniyo karayawan. Imana na ganapan ko in karayawan yaun. Kita ni man katotay manguran na mga agama Islam. In karayawan si magsukur kita fa Allah Ta'ala, amo in karayawan na dohat tayaun, amo in ganapan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in karayawan yaun. Iban dihilan niya barakating karayawan yaun. Sabang kung kumita kita sin mas marayo in kahalan din kato, umampas kita sin amuin, sampai kataykuran tanin pag-ibadat fa Allah Ta'ala, makupur kita fa Allah Ta'ala. Ataw kadi kita magsukur, may tatiyo-tiyo ra indihil ka ako sin Allah Ta'ala rizki, kan pulano yaun mataw din rizki niya. May talong niya in, siya yaun, bakanda tanto nag-ibadat siya, sa may marayo in kahalan din kakuin ako ini, hati niya naglulunto ko mag-ibadat, biya inin hal ko biya yan. Na, makupur kita pa Allah Ta'ala. Makapamung kita sinimumungan amuin, bukun amuin. Karayawan biya. Aday na sabab yaon, amuya tinihindo sin Rasul Sallam. Paaturong kita, hatao, hisi mas masibpiting kahalan niya. Ayaw kita paaturon man to paamuin tao, mas marayo in kahalan ng kato. Ini kadua niya, wa an uhibbal masakin, wa an adnuwa minhum. Subay kolong ni malas sa mga miskin. Ang miskin nag-ibadat fa Allah Ta'ala. Bang o miskin wala nag-ibadat fa Allah Ta'ala, lawag ko sin paraan. Hasupaya maihinang siya mag-ibadat fa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lasahon mo sila. Lasahalong niin mga miskin. Iban suki mga to mga miskin biyayan. Kita ni ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam strategi niya. Hanggang nakaiya ni mga musyrik si mga Quraysh. Long ni amura long ni magad kan Muhammad yaon amo im mga tao mga miskin. Amo im mga tao wayroong gaus niya. Nasababan sila mo na may timpya una na sabab intaw miskin ini. Maluhe mo silang tundanan mo paagama sin Allah Ta'ala. Ayaw sindayahan. Sa pindayahan yaon ha pangatayan na mimikit. In amo in sipat amo in pag-abu iban takabur biyayan. Mahunit mo yan to ihon. Nasa baban sin takabur niya di siya makatayma sin kasawnalan. Nangkan amo subela sa huntain miskin yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamadina. Pag ginang nila si masjid Madina, naginang siya bilik-bilik hasikan si masjid. Hisi nagula sinyaon, amo ingkatan nakaagad din ha Makka, naghigira amo im mga tao mga miskin biya. Unihin ang sinusala mga miskin. Siyukan niya. Dahon niya maglamugay. Pabila makaubos na magsambayan sin Asia, hati niya magkaunda sin doong biyayan, na sumad na siya matupabilik si mga miskin, dahon niya magsoso magkaon ni mga miskin niya. Bihat yung kaunan sin Rasulullah. Na din sa papiyaon katotay manguran na mga agama Islam.
Ondeng kato. Bang in kampong ta miskin, wiroon halga kato biyayan. Naluba na amon labi luba na imbakanta na kampung. Amo imababa turin pangatod ta. Inihaon, mga tao yaw ning kabayaan nila, biyara kato, masanyang sila, hasababan sin sukod nila. Dahil na Allah subhanahu wa ta'ala na biyanin hal nilang biyayan. Nasubela sahon ta sila. Magsarang sukur kita biyan natin ya, kita imakapangdihil kanila biyayan. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Ilima hataas yaon magdidihil, labi marayaw pahadarasin Allah Ta'ala dan si lima timataya. Magsarang sukur ka fa Allah Ta'ala. Ikaw imaka labi afdal din kaniya yaon pahadarasin Allah Ta'ala. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Demikian ni katu pamandu sinallam wasiatan niya. Wa an asila rahimi wa in qata'uni wajafuni. Long niya, sumpatalong niya in kasilasa, sumpatan ko long niya in kasilasa ko ang mga kakampungan ko. Ang kalasihan ko biyan. Bisan pa uno ingisi na mo in kaonan sin kampung mo biyalasya mo biyan, ayaw utura in kasilasa mo kanila. Ayaw utura in kasilasa mo kanila. Ayaw ko lumayo kanilang biyayan. Sukat na so pamain sila mga kakahinang na di ko kaamuang biyayan, law mo imataw, hati niya, na lamod ko kanila niyaon. Na di man jariyat ko mga katotay manguran na mo agam Islam. So may sumpatan tayong kasila sa kanila. So pamaong mga sipat niya bagkamarayo, hati niya sukat ta silang biyayan, na hasusung mapindara biyayan natin niya mataiman nila na ina mo ingkwan. Sab Allah subhanahu wa ta'ala imagdihil sin hidayat. Pangayuan mo silang hidayat fa Allah ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaonan niya. Kaonan niya, bakas siya nakakunot hang kabulan. Biyayan. In kunot niya biyayan, pangayuan niya in mga tao nagmatugas sa paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayuan niya hidayat. Biyayan. Sabag ka na mong subo sa zain kiunutan, halima waktu kiunutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayan. Hakahaba siya magsambayang. Pangayoon niya pa Allah Ta'ala kahidayatanin hambuk din hadwa Umar ang nagmatugas sa agama. Tadi na sa piyaon na hidayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tinabang so pamay ni mumungan mo din nila matayma sampai kahaba ko magsabayang. Pangayuan mo sila hidayat. Hati niya tupot Allah Ta'ala ay makahidayat. Tupot Allah Ta'ala ay makahidayat. In kita asbab sa inlilawag tabihayan. Asbab sa innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, amaun niyahi Abu Talib, nakaipat ka niya din sing kawatan niya sampai nakapaasawa ka niya bihayan. Nabang bistahon in karayawan sin tauyaon, di maambat bihayan. Napaguwas biyayan sampai paamuin nagyasakratul maut. Wala ramyagad ha agama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masis haagama sinamuin mga kaapon niya. Hello sallallahu nagyasakratul maut. Kaya tunay na biyayan na nalilibot na si mga tay magud ni amuin mga musyrik biyayan. Wena katuputan sinusal, nandun na siya halawang simib, law na amma, kul la ilaha illallah, kalimatan uhagyo laka yawmal qiyamah. Pamungko ya amaong kulong niya, si la ilaha illallah, supaya ta ko magarantor, supaya ta ko masyafat, haadlo qiyamah. Law ya mugihal, atargabu ang millata abaina, uno Abu Talib. Mabansina ko agama sing kaapuan sing kita niyo, na din sa bapyaon, wala na kaagad in Abu Talib, hamo in kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na nasusa in Rasul sallam. Na din sa bapyaon, nasusa man siya bihaya. Nalonsin Allah subhanahu wa ta'ala kan Muhammad, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, di ka makadihila hidayat. Habizan pa uno illa sa muhamano siya yaon. In hidayat tuput Allah ta'ala imagdihil hamano siya. Na din ang sabab yaon katotay manguran na muagama Islam. Na ayaw ta uturan ng kasila sa tatay mangud tabiayan.
So may sumbatan ta. Bisan pa nanguturi sila kasila sa katubiayan. Inikaupat niya, wa an aqul al-haqq wa in kana murran. So may ikaw mamunglo sinasalam sing kasabanalan. Bisan pa in kaunan niya mapait. Bisan pa in pangdungog si mga tao mapait biyayan na pamunga in kasabanalan biyayan. Pamunga in kasabanalan. Ayaw palikwa in kasabanalan manto pakabatilan biyayan. Pamunga sing kasabanalan. Pamunga sing kasabanalan. Bisan in kaunan niya ginawa baran mo kugdan niya. Kugdanan. Pamunga in kasabanalan biyayan. Biya mga jimato ha zaman sin Rasul Sallam. O namuk babae. Miyato siya para Rasul Sallam. Long niya, ya Rasulullah, qad zanait. Nakapagzina ko ya Rasulullah. Alaw sinasal arakala long niya nalugos ka. Long niya wala ko nalugos ko. Baya ko long niya. Na, subay mo patindong ka ako inhukuman sina mo into ng sina. Na into yaw na tinabakas na nakalabay siya. Hati niya paghula-hula biya. Alaw sinasal uwi na ka. Tagarina inuwakto simpag panganak mo yan, at tiniburos sa mo yung babaiyaon. Bamanganak na kaw, pag-uwas siya to, paduruan na marayo yung anak mo yan, bang tumundong na siya magduro, lawagasin makaipat ka niya, balik ko mari, ang pakulong niya patayon. Mga sahaba sin Rasul Sallam, makahinang sila hinang kriminal fa Allah subhanahu wa ta'ala manto sila pa sarasin Rasulullah long na ya Rasulullah nakahinang ako sin hinang kriminal biya so bay mo i-implement ka ko in aturan sin agama Islam wa qulil haqq walau kana murran wa qulil haqq walau kana ala nafsik pamungay kasabnalan bisan pan in kaonan ni mapait dungogan sin tao biyan pamungay kasabnalan bisan ginawa baran mo yung kugdanan simpa karakyaan. Ini kalima niya daakan sinasalam kan Abu Dhar. Wa alla akhafa fillahi lawmata laim. Suwe ayaw kolong niya mabuga. Haamo insusun si mano siya kay mo apabila yaong ko kasabnalan. At ayaw ko mag-alang-alang amo in magpasaplag sing kasabnalan yaun. Hakar na amo in mabuga ko hamano siya. Subay tupot akulon sin Allah wa khafuni in kuntum mu'minin. Tupot Allah Ta'ala in kabugaan ta, bang in kaonan ta, pure in iman ta fa Allah Ta'ala, sabab Allah Subhanahu wa Ta'ala in gapita. Di kita mabuga sin uno-uno amuin, katitipon si mano siya kato. Tupot Allah Ta'ala in katan pakarakyaan, kamugdan hamano siya, asal gyagan tarasin Allah Ta'ala, 4 bulan pa kita tiyan sin inat. Na diyan to kaliwan, diyan to mauba inamong pakarakyaan yan to biyayan. Diyan ni gyagan ta kay mo, amuin kamugdan kay mo karayawan, damatang kay mo karayawan, asal yato, gyagan ta yato sin Allah Ta'ala, hayaon pa ko kandungan sin inam. Uno-uno kamugdan kay mo mga musibah yaun. Na ingkatan yaun asal gaganta yato sin 4 bulan pa ko hatian sin ina mo biyan. Na yan dena sa mapiaon na long niya wa alla akhafa fillahi lawmata laim. Dia kulong niya mabuga haamuin hinang yaun paghinang ko sinda akan sin Allah Ta'ala ibang kabayaan sin Allah Ta'ala. Bisan palong niya amuin uno-unoin biya kuan sin tao. Tupot Allah Ta'ala. Ini kaunom niya wa an la as'ala ahadan syai'a. Mang uno-uno pakaragyaan mo. Ayaw ko mangayo ang mga manusia. Tupot Allah Ta'ala impangayuan mo. Labi luba na impakaragyaan. Amo hindi kagawasan si manusia yaon. Tupot Allah Subhanahu wa Ta'ala imakagawas. Na direct ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisan unin sibit. Mangkatahanan mo, kasabaran mo, tupot Allah Ta'ala impangayuan mo sin uno-uno, ikahayang kay mo, ikasanyang kay mo. Malengkan long tamuin, pakaragyaan sin agama, na inyaun,
mabaya ka o hatin niya mabaya kita makaampiti mga kataw tayo manguranda manabiti kita sin huminang sin karayawan niya bang haikalantok sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilas niya ikapito niya wa an astaghfira min la hawla wala quwata illa billah fa innaha min kunuzil arsh. Subay kulong niya patawuran impagpamung ko sin la hawla wala quwata illa billah. Sabab iniya ulong niya den ha mga kunuz. Akahaba kita mamung siniyaun, la hawla wala quwata illa billah, tumubo na isabin ha mukhul ma, haalaman sin surga mo bihayan. Hakahaba ko mamung sin la hawla wala quwata illa billah, na tumubo na isabin amuin hamuk ang kapuno, kahoy, haalaman sin surga mo adlo kiyama. Ibang magkanahat bihayan. In hadis ini amuin, naraak sin Rasulullah iniha, mamung sin la hawla wala quwata illa billah, labi kapiton din ng mga sahaba. Ginis-ginis babarapa in problema nila. Law sin Rasulullah patawra sa zain pagpamung sin la hawla wala quwata illa billah. Yan long ni makasolve sin problema mo yaon. Allah Ta'ala solve niya kayo mo yung problema mo yaon. Na din na sa papiyaon, mura-murahan mga katotay manguran na mo agama Islam, amo indihilan sin Allah Ta'ala barakat, katutan yung katan, in mga nasambot nato din ang mga ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban din ang mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayan, at niya pangayoon nato tudfa Allah ta'ala, amo in pabuntulan niya in pangatayan na to, ha doon kita makataytay, ha amo in pandu sin Quran sin Allah ta'ala, ibang pandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na din na sa papiyaon, mangayo kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala dua at tawag ka biyan natin niya amuin pataptapan sin Allah Ta'ala in iman na to, iman ipakita sin Allah Ta'ala kato in kasabnala amo na yaunin kasabnalan, iman ipakita sin Allah Ta'ala kato in kabatilan amo yaunin batil, di makapagliw in pakaragyan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وطاعة وعبادة يا رب العالمين. اللهم إننا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.